Муфтий Крыма Хаджи Эмирали Аблаев поздравил крымских журналистов с наступающим праздником Курбан-Байрам. В рамках пресс-экскурсии на строительную площадку Джума-Джами в Симферополе он поблагодарил журналистов за интерес к историческому строительству, за освещение работы Духовного управления мусульман Крыма и плодотворную работу по ознакомлению мирового сообщества с жизнью мусульман в Республике Крым. Bütün Kırım'daki yaşayan Müslümanlara, bütün insanlara hepsine ya bayram hayırlı olsun. Çünkü bizim camimiz gün günden hep güzelleşmekte, bitmektedir. Çok seviniyik, çok kuvanıyık. Bu caminin açılışında da böyle görüşecek, açılışını yapacak ve Cumhurbaşkanımıza da büyükten büyük teşekkürlerimizi bildireyik. Buna iştirak edenlere, yapanlara hepsine büyükten büyük teşekkürlerimiz. Hepsine, bütün insaniyete hayırlı bayramlar olsun. Он также поздравил всех жителей Крыма с праздником, который является праздником единения, проявления милосердия и щедрости. Bu kapılardan buraya gelen balacıklar, anacıklar, Ruslar mı, Tatarlar mı fark etmez. Buralar çalışıp başlarsa elbette ki burası bir cennet olacaktır. Herkes burada rahatlanacaktır. Herkes buraya gezecektir, bakacaktır. Onun için bizim hiçbir şüphemiz yoktur. Bu cami burada bütün insanları Kırım'daki 1987'den bu yana burada anlaşılmamazlıkların bunların hepsini bir yere toplayacaktır. Bunlar unutulacak. Yeni bir nesil bu cami bizler için, hepimiz için bir bağlayan, bir dostluk, bir kapısı olacaktır. В настоящее время строители ведут работу с камнем. Это кропотливая работа, где должен быть выверен каждый миллиметр. Мрамор послушно поддается руке мастера. Внутри вся мечеть заставлена лесами. Под куполом солнце отражается в витражах стилизованных окон. До конца лета планируется завершить чистовую отделку зданий комплекса Джума-Джами, а в сентябре начнется одна из изящных и сложных работ – внутренняя роспись и украшение мечети. Муфтий Крыма выразил надежду, что следующий Байрам-намаз с помощью Всевышнего состоится в Джума-Джами. Зира Эмирсуин Дилявер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополь.